mphathi wethu, mama wethu, kamoya, mama uSibele, nababa bonke abamgungile, nabaholi, amabhishobhi, asigadile, bathandekazi, amabhishobhikazi, abafundisi, bazi kwamnandi sibekhona ekhaya. Ngani ngoba konke kuyenzeka phansi komhlaba kaNkulunkulu. Ungayenza yonke into emhlabeni, ukhulume konke okukhulumayo, kodwa umuntu uneplan yokuphila emhlabeni kaNkulunkulu. Ungabambeleli baphathi bami, ngicela ukumukela nanka amazwi. Ngicela mama masebomukela kubaHebheru, kumaHebheru 10, ivesi kuthatha kwa-23. Hebrew 10, verse 23. Hebrew 10, verse 23 yaku 25. Isihloko sakhona sithi umyalo wokukholwa nokuthembeka. Masibambisisise isivumo sethemba lethu singagxeki ngokuba ukholekile lowo owethembisayo. Masiqaphele ukuze kuvuswe uthando nemisebenzi emihle. Singayeki ukuhlangana kwethu njengomkhuba wabanye, kepha masivuselelane ikakhulukazi njengokuba libona usuku lusondela. Hallelujah. Hallelujah. Ngiyabonga mphathi wami. Amen. Nanko amazwi kumama bamabahle ngendlela bathi ngakhona uNkulunkulu azasisiza. Nibahle. Masingayeki ukuhlangana. Sivuselelane ayingcwele. Nangoba masingomama abathandekayo akukho isihlangana ngakho. Sihlangana ngokuvuselelana ngokwathana. Ngoba umkhuba omuhle womama ukuthi bahlangane ngokwathana bavuselelane ngezinkosi ngoba sakha ibanga. Phinde sokwakha amakhaya ethu. Phinde sokwakha indawo sihlala kuyo. Phinde sakhe ukukholwa ukuthi umama kube umama onjani. Nalo kumnandi masingathi isikhathi mahlala nesimama sihlale ngokholwa abathandekayo. Umama oqhubekayo uye phambili uzwe umama oqhubeka ngokamoya nangoba omama babehlangene abantu bahlangana nabo bahlangana ngowakhanya ngezinkosi bahlangana ekhaya baphisa abantwana babo uzwe umnyango ekhaya lakho uzwe ukuthuka thikuphezu sekwenzekani noma lihlangene nomama bakolethu santhanda mama bethu uNkulunkulu azakusise sibona ukuthi uNkulunkulu uniphela amandla nani nonke bomama ukuthi lize libe lawo uthando lokuthi anohlangana nabanye omama lani sithekho lokuzobonelana uma ulalela nokulalela lokusiswa engeni nasekukhuluma bathandekayo sanwele imphaselo bathandekayo amathele baphethanayo omama ngapha obaba banapha nizokhulekile ofukuza ukuzekhulekile siyathanda kodwa ingakathandi ngasukela ngicela ukuthi ikhoba ezikho zikho siyayithanda ikhoba siyothanda ikhoba ezimpini sithi shine welcome to Pastor Bathandekayo. Hallelujah.
ubuke emuva ngathi ngiyababona abantwana baka-Israyeli bathe ukube wena wawungekho hayi phela ngabe sasala endleleni unqaba umusa bazalwane ngoba siphila nje kuwumusa ukube bekuyintando yabantu ngaba sikho bese yathohlabelela kahle nanoma niyambona umusa ukuthi ngizoba nani bese ngiyajika kusasa zosho njalo bazalwane kuyo loyo naloyo mama kulobo bunzima esinabo bazalwane size la sithe sizothulula bazalwane ukuthi ukhona umusa amen yabona bazalwane namhlanje sizotshala umoya wokungakhohlwa uNkulunkulu makukhona la ke wakususa khona ungakhohlwa ebudeni bendlela noma kungenzeka ebudeni bendlela izinto zivuke khumbula ukuthi uJehova uke wenzani bese uthi uNkulunkulu wasemandulo sesewuwe namhlanje sizotshala umoya wokungakhohlwa bazalwane ngoba ebudeni bendlela siyakhohlwa bese kuba ngathi uNkulunkulu lokwasithembise kona akusiyibo kanti thina sikhohliwe ukubiza igama lakhe uthi uJehova eyinhluphekweni ngibize ngiseduze ngizothi bazalwane ningakhohlwa ukuthi kunepotion ethi for office use only awukwazi ukungena kuyo eye office eliphezulu yiko uJehova athi izinkathazo zilethe phosa kimi eze office into yenza sihluleke endleleni ukuthi neze office sifuna ukuzibambela kanti form mawungathi uya apply wabhala ku office use bayakubona ukuthi hayi lo akekho ready abantu bathi disqualify laba babhale ku office use asimthembeni uNkulunkulu bazalwane ngibonga nje ukuthi isimo sithe singavumi kwabanye emakhaya bayikhipha imali banikela kuNkulunkulu bathi sizoya uNkulunkulu akakhohlwa bazalwane yiko makathola boPetro bedoba betha sibambanga lutho uthi phose ekujuleni uyayicabana imisebenzi abake bamenzela yona akakhohlwa bazalwane ngothi ungathathi kancane ukuza kwakho la uNkulunkulu akakhohlwa akafani nathi thina singakhohlwa size sikuphike nokubonkhona amen kubuze ngithi bonkhona nawe ngisho bengilomxoxa nawe kodwa uJehova akakhohlwa asimthembeni bazalwane simthembe ngathi siyaqala bazalwane la siya enkonzweni yejoyini ngiyazi khona abanye abajahe kakhulu ngoba masiloku sikhuluma bayazibuza ukuthi akaqedi siya enkonzweni yejoyini bazalwane ngesihlabelelo simnandi kuma-chorus leader sizosukumisa uLady Bishop phakathi wasenqabeni bazalwane ozosiphathela inkonzo yejoyini ubangifike amandla iyawathi ebo ubangifike nakuba isilingo ozingihaqilela ngoba Bye.
izilingo ozigihaqilela yebo ngiyahluleka uma ngike Ngiyabingelela abazalwane ngegama elinamandla lokudalwa nguJesu Kristu. Ngingakhohlwa ukubingelela our first lady. Siyabingelela mama. Umsebenzi wami mncane kakhulu ongithunywe wona ngaphakathi kwabomama ukuthi nje sizokhumbuzana ngendaba yejoyini, sizokhumbuzana, siyazi sizokhumbuzana. Into engiyithandayo ngizothi nje kubo mama abazogqoka ijoyini before bagqoka, ngiyacabanga ukuthi ba ready mentally, because uma uzogqoka ijoyini uyaziprepare, akusinto oyicabanga namhlanje bese uyenza kusasa. And then uma uzogqoka ijoyini njengoba ngithi uyaziprepare mentally,
uma uyolinganisa ijoyini seyithungiwe uyazibona ukuthi umuhle kanjani sozofana nabanye abomama. Ngithanda nje ukuthi ngingayi kade ngingakhulumi into ende kakhulu. Ngicele nje omunye wabomama ophethe iBhayibheli lesiZulu angifundele lapha kuTimotheo wokuqala 9-11. maqondana nabesifazane ebandleni. Ngokunjalo nabesifazane babagqoke izingubo ezifaneleyo, bazihlobise ngokuhlonipha nokuqonda. Kungabi nezinwele ezambiweyo nangegolide nangama-arele nangazembatho ezinemali eningi, kepha njengokufanele abesifazane abashoyo ukuthi besaba uNkulunkulu bahlobe ngemisebenzi emihle. Owesifazane makafunde ukuthula nokuthobeka konke, kepha angamvumeli owesifazane ukuba afundise nokuba abuse phezu kwendoda, kodwa makazithulele. Ngiyabonga. Siyayizwa lencwadi uPaul uma ebhalela uTimotheo amtshela ukuthi abantu besifazane fanele baziphathe or bagqoke kanjani emabandleni. Mina ngiyajabula ke la ekhaya ngoba njengoba ngithi sizokhumbuzana singabomama siyathanda ukuthi sibe bahle. Ngiyacabanga ukuthi noma sichina bomama bami fanele singachini le michino le esithi masithi sifake isigqoko kube untidy. Fanele masifake isigqoko or masichina sichina le michino le ukuthi uma sifaka isigqoko kube neat. Ngithanda nokuthi futhi negate zethu ilength yakhona i-right. Uthi uPaul uTimotheo abesifazane fanele bazifundise ukukhuluma. Most of the time thina abomama yithi esingakwazi ukukhuluma. Ngathi uNkulunkulu angafaka ukuthi emlonyeni yethu yonke into esikhulumayo yakhe. Bese ngithanda lencwadi kaJames ethi we must be slow to answer. Kusho ukuthi uma umuntu ekhuluma nathi fanele silalelisise, singasheshi ukuphendula ngoba kwesinye isikhathi uphendula into engekho right. Kodwa ngaphezulu kwakho konke lokhu ngithanda nje ukuthi ngathi uNkulunkulu angasenza ukuthi sifane nalo mama waku Proverbs 31. Ngithanda i-31:26 ithi she speaks with wisdom. Njengoba ngisho ngithi yonke into ephuma emlonyeni wethu fanele iyakhe. Yonke into ephuma emlonyeni wethu fanele ibe positive.
singabakhulumi kabi abantu, singahleki. Abomama sinalento leyo ukuthi siba negative, siyahleba yonke into nje esontweni unomngani umuntu makayenza into wrong awumtsheli straight uyabomunye umhleke. So ngathi uNkulunkulu angafaka lento leyo ukuthi sifane nalo mama lo Proverbs 31. Kodwa okukhulu kakhulu engokuthandayo ngaye abasho ukuthi bekamuhle because an outer beauty iyaphela. Bese lithi izwi uNkulunkulu akabheki ubuso bomuntu ubheka ngaphakathi lomuntu. So ngaphakathi komuntu kufanele sigezeke, ngaphakathi komuntu kufanele sibe right. Noma singaba bahle ngaphandle kodwa ubuhle bangaphandle buyaphela, kodwa ubuhle bangaphakathi enhlizweni yakho abupheli, and yiloko uNkulunkulu akufunayo. And then lapha ku-31 bese ithi she honors the Lord. Uku-honora uNkulunkulu ukwenza intando kaNkulunkulu. Mina nginalento leyo ukuthi uma uvuka ekuseni kufanele uthandaze ngoba ingqondo yakho ayikakagcwali izinto eziningi. Umoya wakho usase right, usase phansi, awukakalwi nabantwana, awukakathethisi umuntu. So umoya wakho usase phansi, uyambonga uNkulunkulu ukuthi ngiyalibonga ilanga namhlanje bese uyakhuleka ekuseni ungakakhulumi namuntu. So that helps you throughout the day ukuthi yonke into oyenzayo so yenza nje ngokuba ukuthi nje ube positive. Bese ngithanda ne Psalm 32 verse 8 ithi the Lord will guide you along the way. The Lord will advise you and watch over you. Uma ukhuleka uNkulunkulu uyakuguide, and uma ukhuleka kusho ukuthi the Holy Spirit iyakwembatha. Umoya oyingcwele uyakwembatha uma ukhuleka. Kusho ukuthi uma ucloser noNkulunkulu nomoya oyingcwele uba closer nawe. So uma ukhuleka umoya oyingcwele uvele ukumbathe. Impendulo zethu zonke singabomama zila eBhayibhelini. Ungaya kumngani wakho umtshela ukuthi nginale nkinga le ABC. Umngani wakho uzomtshela umngani wakho bese ayotshela the neighbor or ayotshela another friend. Kodwa uma uya kuNkulunkulu straight, uNkulunkulu will give you the answer. Mina I always say uma ngikhuleka ngithi uNkulunkulu angiphe ama signs. Ngithi nje uNkulunkulu I don't know ukuthi kufanele ngiyenze lento le. Kodwa ngawe ngicela ukuthi unginikeze isign yokuthi ngiyenze noma ngingayenzi. Kodwa uNkulunkulu will always guide you ngoba iyasho incwadi le sokukhuluma ngayo Psalm 32 ukuthi uNkulunkulu uzokuguide, but not just that, uNkulunkulu uzokuadvise, and most of all he will watch over you. Uma uNkulunkulu anawe ngaso sonke isikhathi you are protected. So singabomama fanele sisifundise ukuthi siyakhuleka ngaso sonke isikhathi ngoba if uluza interest yomkhuleko ne Holy Spirit iyakhela kuwe kancane, and uma ukhuleka awukhulekeli wena kuphela. I always say that you always pray for your friends, you always pray for your neighbors, you always pray for umuntu omaziyo ukuthi unenkinga. Wena nizawunenkinga uhleli kamnandi emshadweni abantwana bakho ba right, kodwa ineighbor yakho uyambona umntwana khona ukuthi uyaganga size sibaphe namagama. So we need to pray for our neighbor wethu, we need to pray for abantwana babamakhelwane, we need to pray for our families, not just your immediate family. Sila sonke, this is my extended family. So fanele sikhulekelane sisodwa, sikhulekele ibandla lethu. Kodwa ke ngijabulile uma ngibona abomama babanengi kangaka ngaphakathi kwenkonzo. Ngiyazi ukuthi ziningi izinto enizishiyile, kodwa into engiyimele labazalwane ngathi sengiyaphuma kancane i-uniform yesonto. I-uniform yesonto kuthiwa fanele sigqoke sihlonipheke. Ngiyacabanga ukuthi uma siphuma emakhaya sizibheke esipilini kuqala. So ungafuni ukuthi mawugqoka into uzokhuzwa enkonzweni. Fanele mawuphuma ekhaya uzibheke cala ukuthi ngigqoke kahle na. Uma ubona ukuthi la ngathi angigqokanga kahle uzilungise. Mina ngithanda ukuthi mangize enkonzweni nabantu balebele bangibamba ethi sicela ukuphisa la ngicela ukuthi silungisa. So fanele masiphuma emakhaya sizilungiseni kuqala. Hayi nibahle bomama bami angifuni ukungasho nibahle. Kodwa ke ngathi uNkulunkulu angasimbatha
Holy Spirit isimbathe sibe bahle nangaphakathi hayi ngaphandle kuphela. uNkulunkulu athele umusa. Ngiyabonga. Bangeza bomama bazogqokisa abafundisikazi nabakhokheli nawo amajoyini. Kala mama.
esandleni lapha lisho njalo labantu abadala bafundise uma uphilanga nina
verse 10 ikhuluma isihloko sakhona sithi ukudunyiswa komfazi woqobo. Uverse 25 uthi wembethe amandla nesithunzi isikhathi esizayo usemukela ngentokozo umama. Uma evula umlomo wakhe uphuma ukuhlakanipha nesifundiso nomusa sisolimini lwakhe. Unakekela okwenzeka emzini wakhe akasidli isinkwa sobuvila. Abantwana bakhe bayasukuma bambusise, nendoda yakhe iyamdusa ithi baningi abesifazane abakhutheleyo, kepha wena sithando sami ubedlula bonke. Ubuhle buyinkohliso nokubekeka kuyise, kepha owesifazane owesaba usimakade uyakudunyiswa. Amen. Ekisho njalo sibazalwane. Haleluya. Ngoba amavesi aphambili athi umyeni wakhe uyahlonishwa naye. So ukuze ukuthi baba wakahlonishwe ukuthi wena ubehave njani. Noma mama kumendleleni sithi umama mkhuze wamkhuze makafika ekhaya ngoba sibe nalendlela yokuthi umama uyoletha i-order. Haleluya. So asibendi labo mama baletha i-order ethu. Haleluya. Abaletha i-order emakhaya ethu. Ungasidli isinkwa sobuvila. Haleluya. Ungasidli isinkwa sobuvila. Asiphume wenze something. Uncedise. Asisho ukuthi ngaloko kuncane okwenzayo ngithi yilokhu uJehova sukakunike kona ukuthi ukwenze. Kodwa ungahlali phansi. Uyabantu singabi labantu laba abafuna ama-bless. Uyabantu kodwa ungenzi lutho. Ungasidli nje isinkwa sobuvila njengomama ogcwele ijoli.